Thiku imwe kuma ngwatanĩro ya Azimio yaheana gatatu ga kiumia giukite ta muthi wa gucokereria mirurungano-ini ya gutetia thirikari. Riu thiku cia mirurungano ino ni icenjetio. Riu mirurungano ino irarĩrĩirio thiku ithatu kimurutio wa gatatu, kana na gatano ga kiumia giukite. Edwin Sifuna ni senator wa Nairobi. Kuanzia wiki ijayo maandamano 3 siku 3 mfululizo. Tumesema tutatoa siku 5 kuomboleza wale watu ambao walipigwa risasi, watoto ambao waliumizwa, wale ambao wako hospitali watoke. Ndomereri-ini iria tumitwo nyumba-ini cia mohoro, ngwatanĩro ino yugite ya Kenya nĩo metitie mirurungano ino makienda thirikari ithikirie mateta mao megimaine na gharama ya muturire. Maandamano yetu ni ya amani. Polisi ndio wanaleta fujo katika maandamano. Wakenya msiogope maandamano. Kama sio maandamano hatungepata katiba mpya. Hatungeng'oa serikali ilikuwa ya kimambabu ya KANU ya wakati huo. Uge uyu ni ukidiretwo ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, uria hamwe na atongoria ngwatanĩro matinda kaunti-ini ya Machakos ucerera family cia aria magurario na kũrwo ni andu ao, akiuga President William Ruto ni anyurĩtie ritana rĩao rĩa mateta maria maigereire metha-ini ya mĩario ya gwetha ũiguano. We are not used to poraji wa mali in this part of the country. So wale ambao walipoteza mali yao, we also say poleni sana. All of this is in defense of our basic rights, because basic rights are human rights, and these are very important, guaranteed under our constitution. Ginyagia riu makiria ma andu 10 ni mekiritwo mukore gukorwo ni makuite kumana na nguraro cia mirurungano ya gatatu ga kiumia giki. Mimi nasema tuheshimiane. Ukijulikana sio Ruto ataenda kotini peke yake, wewe utaenda kwa jina lako, na ukipelekwa Hague pamoja na yeye, wewe hutaenda na pesa ya serikali, pengine kijiji yako ikuchangie, na wakijua uliua wa Kenya hakuna mtu atakujangia. Gukire uguo mirutire ya wira wa borithi mirurungano-ini no igereketwo kabiro. Gikundi kinene kia atongoria aria mari ngwatanĩro-ini no magikinyira borithi ni mahuthire hinya mukiru kung'ethanĩra na arũrũngani, na riu marauga gharama yothe ya nguraro ona njũragano ibatie gukuithio borithi. We believe in peaceful demonstrations. Wale waliharibu ni wale wanakuja kupiga watu risasi. Pale Mlolongo, kiini cha mambo yote hayo ni kwamba kijana anaitwa Dennis alikuwa kwa pikipiki, alipigwa risasi. Wananchi kuona hivyo, of course wakapatwa na hasira isiyo ya kawaida. The result of it yajulikana, ni result yale ambavyo zote tunaelewa. President William Ruto ni ahitite kurugamia guthie na mbere kwa mirurungano ino, indi Raila Odinga ugite we ona ndaraguoyohio ni guikio ngono. Kiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.